pang demi siamun wacana ni demi reben layak bapone ngenah anak ibu ko hayu adek bapo dini dipuri tampi pangkawang nih pas banget yuk di dadwagong ngeradakang linggih aji kena titiang yuk tene wentan dan mana titiang beriki kepuri pacang abdiang daging ban puniki yuk tiang aji nak putra ni donene kadot ayu mulo keicen pangdo ayu pangdo bapo salah bale napo isin nih inggih puniki wentan wastra kampuh dalam aji daging suling niki angen di tiang napi suling niki yuk nangile dang yuk jani bapo nutura lumanda sing ngadonak mireng sing ngadonak ningah inggih sampun abdi ne pusaka duwe purine pusaka ne madan Kiai Bajro Sakti lan Silebang suwunto meging seruli karang kepatihan inggih mang nedang di perade wikani do duagong pangdo kadeno ayu kadeno bapo memaling duwene lan ngalang mau pamit jamat amat liang kena kelamunan janiken ke ngerana yang sesukat idewek ngiring sapemargan ide dua kong putre tapi pekulun ane mapus pate ide dua kong gede sile darmo aduh ide anak bagus ngenterang panjake dini di bojo negara kiwaloi rago ngelah nyamui bentar kijo kone laku nonton Iwasin Pak Ijani ada dagang kacang asin ramen bencingahe Mimi Mudiang tumencang nih ngahang bencingahe rame aku dodo bencingahe di rame penahang ay bo mamunyi na pangsing caro dodalu ngulah besu yang memunyi kena hang malu apa benah pesan munyi nek apa pele sapunapi patet nego nganom dojo mabot kan projani ci sangat san nyung angcang megong anom tapi sing cing orang cangkong anom cang ulo kong anom rame dodane ne di pancingah kita nanya tuo na pancingah rame iderane ne di pancingah tawanan rame tawang cai tawanan rame ane ngaranang rame apa suecan ide anake agung pangubaten panjake nyeknya adung pesantar ye nak mulo patut keto yen itu duakong wikan dano kapening banyak gitu masih makejang subakai apa lemon ngomong makejang banyaknya subakti oh tar man apa ada tar kengken ikan unuk itu
Apa? Unot. Apa? Bar. Tuh. Apa tado? Ibenul nempel nak bajang not. Nek keto ramang Ci. Terus sing nyandang raosang to. Ada gitu deh. Nek wajar to, biasa muda-mudi zaman sekarang. Zaman sekarang gitu nah. Oh, angkal ado kok gendengan pedo sing cawang Ci. Kengken kegendengannya. Bawang ke suno omang-omang di posisi Artine. bajang teruno ngeroman kisi-kisi. Dan itu sangat angdo. Sing nyanang kisi-kisi benyanan petang nih kengken ya kena dadi. Tar. Apa? Odalang engal di pura. Man? Jang sing lap nganggo apa? Ido anake akong subuh mewacana kencang bakal ngicen penganggo kaplak tuni semengan cang matur. Kaden cicang icena baju icena jina bakal beliang penganggo. Apa cang sing icena dukena cang bingung kena cang apa? Dong sajan sing iceno. Sajan Kemudian kita itu agung. Menkenyen patutnya wak parakan unas. Semula kan itu agung. moyo cang dukena kudiang cang sud kalau memarakan yang kene uno kata. Menkenane sajan-sajan ci sing iceno apa? Sekan Ci. Kemudian kita. sing ngerti cang tudeng matan cang. Adi len ci ngajajang. Len kengken agam cine. Yen cang apa tuh nacang sing iceno? Jatine tene. Mana aman saja nih, apa tuh nacang sing iceno? Menapo cicena? Apa sing iceno? Nawak patuh peturu dadi parakan itu ada unuk mebino-bino. Yen cikicen, kang sinah kicen toh. Caigen memarakan nah cangkal sud memarakan nah. Hah? Caigen didian kau Dok memarakan. etuango pang sing ngamulin sok asinasi Ai ya toh. pang bocang aden ngali paras batik ini ten lot nih yo. Oh iya ngang ipoe. Apa yo? Awak gua kadung apa ada nama celaban, belus-belus barang-barang. Yani kene ban, Kengken. walau nyak cinu otang. Hah? Kengken je kena cangik walau nyak cinu otang. Nyak sekan kengken. Yen subo keto lantang kil. Oke tuh. Benar. Lan. Gaid lemone. Nyakin sandi sarat len angkuk. Muntu banyak kanang pang semangan tangkin. Kodak ban kali jani sing ada nenak mata. Wako. Ito. Kengken len sesebang citangkil. Lewek titiang tangkel ring cokori dewa. Wako. Ya. Tanah kengken sini. Parakani bentil sangkalo. Wako. Sengkalo. Inge. Ya sengkalo kengken. Ibentir benturo. Lah. Singelah. Wes sekana kengken nyaman tie. Itigang raino sampun wako. Tenajak titiangipun melali kokoto. Man. Inge duaneng wentan piodalang ring pura. Manahan umah sudang napi nga kesehatan kentan. Man begitu. Ampun ares kentan. Ampun raor ring koto ten kalen titiangipun mau belanjo ka toko. Singelah dogen. Ketoko. Inge Man begitu. rame dawak punika na pasaran nika. Kan taon ang titiangipun ibentir nutuk saking dori duako. Man. Ampun kenten merengang kipakan lipone mentas. Kan taon
nangipun wenten motor ngebot. Motor apa ngebot cara caine? Becak lainnya. Jadi apin ada motor becat plebna kengkeng. Ampun parakane bentir tomploko doaku. Hah? Nyamanci tomplok motor. Inge tabrak lari. Tuh. Sejak deman sang ngesi Abang Bayu. Uyan boketo seng rahayu nyamanci. Napi rahayu. Di bentir Melisa, montore melae. Tabrak lari nih kok. Tuh. Yan saja kita buka atur cai ini. Nih lepetan nyamanci. Kal kudiang ngejan. Motor ini nomplok nyamanci sing kena mancing ingetin. Kan wenten ampun tungkol cijang mau belanja reh toko. Dapat yang cijangipun sampun Melisa doaku. Nak sampun boleh takon yang cijang barakene bentir. Man motor ini nomplok ci. Sing kena pancing ingatin. Aku do dekane sampun kencan ang cijang. Ai. Man motor apa nih nabrak ci. Sing masih kena pan. Ai. Tuh sengkalo yang kena untuk. Niko sampun mawe nang mewah cijang manahin parakan lengah. Kau kudiang nyerapang yan sing tawang nih nomplok tuh kengkeng nang nyerapang. Kuantan nak wenten dawang puniko kenyangipun. Apa? Samelangipun grape-grape limanipun dawang puniko. Aduh nih Pak Katang. Inge wenten nih kenyangipun. Kuncen motor nih niko ulung. Niko sampun kenyang yang parak nih bentir. Tetan bani ngelipatin. Bangtan bertanggung jawab niko. Jejah sinaya kal melipatan. Inge. Ya diapain merupakan kunci. Kewala ingetang do hilang tuh. Tadi Nak kalang kantun. Nak weh kino cijang reng parakane bentir. Nak baktan cijang kuncen montore niko. Mana cen tuh. Niki napi. Ini sekan kuncen motor. Inge niki sampun kenyang reng parakane bentir. Yan manahang cijang niki. Sina niki kuncen motor cross niki. Tar we. Sajan. Cara jelema sing ten pesu cai ini. Nang iwasang matan ci. Tadi rasa. Ne paling gede no orang ci motore. Ado sing montok kuncine. Kudiang tan wentan. Motornya paling gede no. Tan iki nyan kunten motor ngeloso nyan. We. Ci panawang nah. Ya namone gede nih. Yang sing play banglah. Ini mirip kuncen gelebak. Kuncen gelepok. Yan niki kuncen gelepok nih tan mau kancing. Kengkenanya mak padi. Dan mana nih? Bang jangan pun. Kadang ngelantur nih ngangin kau munyen cai nih. Nyaman cini kengken. Apa nih sangat sakit tangan. Dipun sampun pulas kewancan ring dunongane dohagong. Tanidang kijo tungkolo pulas. Ane tanang apa nih? Sane banget. Buntut nih kena nih kok. Buntut kena kengken gitu. Batis nih. Kayo nang kordewa buntut SD. Udah dibates nih sangat tanang. Ini buntut nih long nih kok. Aduh. Kanti keto nyaman cie. Man subuh manpu badang. Dijobu badang jijang. Ih. Tunggu dia lengah. Ya nado gelam buku keto ngalang aja ke kamar sakit. Ke kamar sakit? Bener. Dados tenayah ke di rumah sakit. Kena cikengken? Mau periksa mantan ampun maya. Lumas kacris. Male masuntek, male maya. Male horeno numas ubat kapotek, male maya. Ijo cijang rerajina. Bang yang ampun ipon bang padam. Bang bedekan kadurosang. Kemudian ipon ibentir sakit cijang milu sakit. Sila mau tanpa semu cie. Yang jahil luong kena cek itu. Gelah na hitungan. Tetap gini. Aku do nelahang perabio. Aku do nelahang pipis jaglah tunasin. Aja nyaman cene. Inge yang sampun cokori dewo pacang naurin na cokori dewo ngangen ipun parok kan. Kan patut. Ale ya. Inge jagi lelah cijang ipun.
kanthi kene nyaman iki. Gigi senenten batis jangan. Purin tanang sakite. Ini sangat sakit banget nyaman kini. Inge. Udah tegak Kang, udah tegak Kang. Man kengkenang. Boyo batis senadinya Kang. Yang tegak Kang Cai. Nyanan ngena center. Mau genap sana manggu dong. Sakit aja nang kanang. Kan tadi sekar nih. Kadang janji sakit. Jangan sekar-sekar milu sakit. Apik san lemot. Sing sakit negen itu mah. Gimana? Kanthi kene batis nyaman ki. Si lemot sengelah kena. Pada mah. Dan lautang aja ke kamar sakit. Inge. Nih. Oke, hang ngopi cojina. Nih angon probeo. Inge. Yen prade kuangan. Sejak. Lah tunaseng buin. Inge. Yang kirangan malah tunasang titiang. Udah macam jalan mah. Inge. Jangan sengketo ijo ale pipes. Yang sing kenyang sing man ngaleh gae. Kulian sakit uluk-uluk. Payu mas. Dum pese dum. Hah? Dum pese. Dom. Oh. Ujang cialu-aluan lagi doman. Aposan gede sekalian jika padang lagi doman. Kengken kan Angkala dopes kadang cialur nih. Ulian otaknya menjalani tuh wang. Ulian mau pincar otak ini. Bang dopes. sing bangki pangkaruan kene. Kalau timpal tuyuh nganong bin. Jang nganong nih. Ben dopes 100. Nah, do babana kalungning yang cang gede doang. Ngoyong. Ngoyong. Kalungning angken itu dua ko ngapos sing mana? Pes benda ke ho. Nah, dom ya dom. Bangki cang. Bang. Sekan. Sekon. Nada. Nah, nenak pes kertas nih. Heeh. Ya nih dom. Ya na bidang dom jak dado sing padona kebiasaan man. Heeh. Nganan sing payu penlanjang kalau. Man. Paling dong bidangan dom nah. Nah. Pangasa. Heeh. Cai bidang. Lang bidang. Cai bidang. Lang bidang. Cai bidang. Lang bidang. Nu ben bidang, jang lebiang. Jang adi pipis barak-barak. Hah? Jang adi barak-barak. Ye, pipesnya barak kaden bunga. Pato cara bunga pucuk kaden ni barak-barak ango. Nyak ben pucuk bang. Kaden ado gendengan merah borati berani. Kaden kecau. Pis barak artinya lung Mas yo. Lung bunga. Tar. Engken. Pangirago pis sing liyo nang jane tenang. Man. Tenang badai. Kayo apa? Pinahang. Ni lung apa pindah nih? Lung ado lung transmigrasi pedok. Lung nake pipis. Tenang kene tol kene cepat kene kian kene. Nerau hidup aku. Nah. Ih, Ang bobekin montore. Sing ado montor mayuleng tuni. kengken nyat cinenena. Ampun mat jangan tosang montor. Dan meresidang jangan nong rumah sakit jo. Man, Dan wenten montor meriki. Dan nyako montore menek meriki.
ngalang aja ke ngalang aja. Ijo aja. Itu sepak Wardina. Tatar, Kijang agat masih tonen majalan. sapu napi. Ibu sang gelah ada ngortain kok. Sapu napi. Yan gelah meko kini. Aja kamu ke kamar sakit, atuh sengkalo. Kadi tukal getap po batasnya manci. Oh, mulau kencan. Mulau kencan. Yang nak rumah sakit niko nak batas nak lo ngampun kadong ngacat buka lo niko. Si lo nino aji kayu nge. Nah, dong sing mebates kayunya manci. Inge. Ares sapu napi yang patut memangkin iki. Dicoba Nang kok. kenahangnya nih. Len maya liu, Inge kalut maya. bates yo matugal, Kalut batis matugal. metanan yo mekelo. Kalut mekelo matanan. Kalut. Jane luungan kini. Inge sapu napi yang. Dijak gelah kar ngetep nih. Toko dewa pacang ngedap. Aduh. Sudah sehat, Bos. Dayan cibrak. Ulung pusaka nido tengat. Maru aut nido. Segar nido cie. Bilah long. Uleng pidan metu dayan ci kene, ha? Celemok kenis teu bare. Rasa mirip sing ada pican gelah merep kape nuku danca ini. Mana? Metu banci daya kene. Nai sakit uluk-uluk kan. Ngaji-ngaji batis long. Kakak tang kipes nido duagung. Dikas apa banci dan parakan. Raden Ci Cangurin. Bidan cangurin. Maro. Adan canganong gaji. Ai, biasa san wagong titiang nunasi uang aratu. Mang doledang cokor dewo ngampurayang mana nenten sangkan titiang nyosodang wibawan cokor dewo uniki jinah cokor dewo aturang titiang. Pasti ngalepes yang uluk-uluk. Mama tolong onyang. Mainang. Onyang. Aturang onyang. Ih. Tiang tuamu nih. Bilangan kok. Ibusan kadang cekel bang pipis. Inge nak pipis mulu keuangan. Ye. Ampun ke keuangan nas mikir nas. Si celemeng kengken kadang nih. Ajan. Uli kene banceng ngulati pipis gelah. Biasa nih banci gitu nah. Kau patutnya dijamu nas. Weh, Dir. Nak gaya napo dah dijemak saya itu, Dir. Nih tidong iya jemak saya gaya ini. Kacau lu magenap san mako gae. Benisinya lo narang bro. Yang nasi uang aratu. Lu Ini bro. Paman Agung saja. Rasetan kerumuan. Petekan paman Ibu Kojani. Man, Dijangar. ketakaban gelah mirip ada syarat. Ini bakal aturan paman marep kapinan gelah. Bawanan buka pranegata tanpa samandana paman nekain anaknya buka gelah Kojani. Medaging yukti sekadi pawacana druwe rakun bakung. Napi mahawi nanti tiang tangkil ngajeng palungguh cokor dewa. Kumanti wenten sane rahat jagi aturan ti tiang ngajeng napi punika. cokor dewa ratu bakung. Patut ning ngangreng itu duagung. Minab sampun lali palungguh cokor dewa. Ring bisaman itu raja diwado dikirin ratu bakung. Aduh kita kantun ngenang. Wenten pegeleng itu. Ingat asapun api punika. Saja. Rahasia yang gelah. Cara ensah menakib buku gelah. Nah, ini paman.
Sawireh paman yang ngon gelah penuh dini. Antasne paman sida bakal ngaturang marap kapenang gelah. Kengken kasujatian. Agung. Napi malih titiang sampun boleh tangkil ring Bagawanta. Nunasan titiang ring Bagawanta duwe. Duanin mangkin galah sane becik. Sane patut marginin palunguh Cokor Dewa. Ratu Agung. Nanti malu. Mekesiat belah mirang ngatur pamane. Mapan rasa yang gelah lembak ban paman melaksana. Kanti subol lantas manuna sang kapenang itu anak kelingsir. Kasujatiane ada wicara apa? Agung. Minam sampun lali palunguh Cokor Dewa. Jagi lungo mereka ke jagat Megawangi Ratu Agung. Tangkel kapenidana kelingsir di Megawangi. Nggih, Ratu Agung. Yan Tuan. mana antuk titiang gumanti becik bisa napi kemawinan sapunika ratu. Yan Cokor Dewa lunga mereka ke jagat. Napi wasan Megawangi nuna saja ring ide anak meraga lingsir inget titiang ring seloko ne ratu. Man, Kadi telalang aduhur telas rumepung mari melanap ike. Kadi puni ambangan yan sapunika nirgamang titiang. Cokor Dewa kanton anon gumanti kelintang tajap kelintang becik pisan nuna saja. Duanin kebenyang pungkur dan wentan tios wantah Cokor Dewa pacang ngentosin linggih ide yaji ya Ratu Agung. Medaging yukti Ratu Agung sekali aturipun parakan duwe bentir. Semalih Ratu Agung. Jagat duwe rikiring Bojonegara. Sane panggohan titiang ring sejeronen tidaling purana. Gumanti wantah tungil. nah paman, gar gitu kayak gelah mirang ngatur paman buka ketu. Apan mulut tuah saja buka ketu. Wawisik idana kilingsir marap kapen gelah mulut patut kal sekala gelah. Kewal pengidian gelah. Sepetilar gelah uli dipuri. Purin gelah dini mulut patut bakal sukserang marap kapenang paman. Pangmelang pamannya grep. Inggih sampunan palunguh Cokor Dewa semenia Ratu Agung. Bang yang titiang jagi ngemit. Puri duwe nirikiring. Nah, semalih bang yang titiang jagi ngeras titiang nirikiring Pemerajaan Agung. Mugi-mugi labde karya pemargi duwe Ratu. Nah yang itu gelah mata kita-kita. Ireng tinang napi patut pacang bakda lungo mangdo becik antuk. Ngir, naik. Mesti titiang Lah kami. ngentir ngiring ide Dua Agung gede hajak cai bentar. Dan kekanin widayani dewe ring linggih Dua Agung gede di Cambangan Jani. Neka dianom itu di karang kepatihan. Rasa-rasa dua kuku dan ini semua kapining banyak. Walu ya cara keropak majalan ya. Sake walu di Cambangan Jani winaya di Agung. Sing kerasa penekapin ya. Nipina ketiti. Lakar tuut idewe pang presidesan idewe ningkang di jagat Bojonegara. Ratu Bagong istri. Kadi mangkin merasa pariangan yuk di mana titiang ring Pelungguh Cokor Dewa. Rianto kan serahino Pelungguh Cokor Dewa iring titiang ambil perkara. Ya diana sapunika. Sedado garito yuk di mana titiang. Rianto Pelungguh Cokor Dewa ledang kelintang ring sikian titiang angyan titiang penyeru. Sakai mau banget yuk dipinunas titiang. Mangdane kayang riwekas Pelungguh Cokor Dewa. Ledang ijenin di yang lunas luseran di kiran Dua Agung. Bibi, nang may malu bibi.
Senyanang bibi ngeraos buka keto. Mahawinani dan akelingser. Suejo marape kapen ragan bibi ni. Dosi naksangkanin pangubakten bibi ni. Bat kade rasa gelah nampo nyuhun bibi. Yenen rasa-rasa yang gelah. Meh uleng gelah nuale. Mewastu duor buka jani. Setata bibi ni.